bile su zastavice NATO-a, koje je poslanik PDP-a Draško Stanivuković unio u skupštinsku salu i prinio ih zvaničnicima Srpske. Sve to za vrijeme obraćanja srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika. Predsjedniče Dodik, molim vas. Pa znate li koja je drskost? Prijeći 20 metara i baciti zastavicu NATO-a u facu predsjednika vlade. Ako vi to odobravate, onda nemamo o čemu pričati. Dodiku zastavu NATO-a, a zamalo je izbjegnut fizički napad premijera Viškovića na Stanivukovića. Ne daju nam pauzu, je li tako? Ne daju nam pauzu, to je lijepo. Ne daju nam povredu Poslovnika koji imamo pravo, je li tako? Evo, sad ću mi vama dati, evo, nek vide građani, nek vide ko je, evo, neka, jedna zastava, evo. Što udarate? Evo, izvolite, izvolite. Evo, pogledajte, bacaju. Vi ste nas uveli na to, samo premijer. Šta je bilo? Evo, resite. Ko da odbije? Ajde, ajde. Ajde udari. Ajde udari. Ajde udari. Nek udare, šta je bilo? To je vaše. Izdali su i hoće da me udare. Izdali su. Nek se znamo, vi ste me rekli. Evo, Lukač mi naređuje. Stojim slobodan čovjek, pa ne daju nam povredu Poslovnika. Ma ne date nam povredu Poslovnika. Evo, došlo je obezbeđenje. Ne date nam povredu Poslovnika. Dajte, balan. Pa lažni dokument, lažni dokument. Pa lažni dokument ste dali. Nakon Dodikova Gospodin Dragan Lukač, izvolite. Zahvaljujem, gospođo predsjedavajuća, uvaženi narodni poslanici, dame i gospodo. Evo, danas smo vidjeli ovdje nešto što odavno nije viđeno u Narodnoj skupštini. Imali smo prilikom onih zviždaljki i svega što ste nekad radili. Znate kako je to prošlo, pa ste na kraju odustali od takve politike. Mislio sam da ste definitivno odustali, ali očito niste. Nije vam bila dovoljna ta pouka da vas je narod tada kaznio odmah na izborima. Ali ovo danas mislim da ste prevazišli sami sebe. Jedan indijanski ples koji ste ovdje izveli, urličujući, galameći, lupajući, nešto stvarno neprimjereno ovom domu. Mogu samo da kažem za nekoliko ozbiljnih ljudi koji su iz klupa opozicije shvatili da ne treba da učestvuju u tome. Čestitam im na tome, nekim ljudima koji razumiju šta znači Narodna skupština, šta znači našem narodu, šta znači našim borcima, šta znači onim ljudima koji su stvarali ovu Narodnu skupštinu, šta je Narodna skupština za Republiku Srpsku i da bez Narodne skupštine ne postoji Republika Srpska. Ali nekoliko ljudi ovdje koji su sebi uzeli za pravo da budu navijači. Draško Stanivuković je očito od poslaničkog kluba ili grupe PDP-a napravio navijačku grupu, urličujući ovdje na jedan neprimjeren način, promoter NATO pakta noseći zastavice u Narodnoj skupštini, donoseći to ovdje pred svečanu govornicu, pred predsjednika vlade, ali i meni. Draško Stanivuković, moraš da znaš jednu stvar. Ja kad sam ratovao sa mojim borcima, NATO avioni su mi leteli iznad glave i gledao sam svaki čas da li će mi te bombe istresti na glavu. Ne možeš te zastavice nositi ovdje u Narodnoj skupštini, ti to ne razumiješ, tad si bio veoma malen, ali sada bi trebao da shvatiš neke stvari. I nemoj nikad više to da uradiš prema meni, ne znam prema drugima kako, inače će završiti kao što su i one zastavice završile ovdje danas. S druge strane, mogli smo da vidimo, rekao sam ti kako. Tako je, upravo tako. Pa dođi ovamo da vidiš. Nemojte. Dođi ovamo da vidiš. Molim vas, Draško. Gospodine Stanivuković, vratite se na mjesto. Vratite se na mjesto. To još jedno. Ajde odmaknuti se. Vratite se na mjesto. Pauza. Dobro je, gospodin. Udario te, izvoli. Idi sjedi tamo. Idi sjedi tamo, majmune.